नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी गेम खेल्न गइरहेको छौँ जसमा 200 रुपैयाँ हुन्छ। 20 वटा क्वेशन सोध्नुहुन्छ र 20 वटामा अब एउटा क्वेशन भन्नेलाई 10 रुपैयाँ, एउटा आन्सर भन्नेलाई 10 रुपैयाँ। सो आज हाम्रो भिडियो स्टार्ट हुन गइरहेछ। क्यापिटल अफ भियतनाम। Vietnam city. Wrong. Vietnam. Vatican city. Wrong. That's solution. Skip. One round over. Capital of Nepal. Kathmandu. Busan. Capital of Maldives. Philippines. Wrong. Maldives. Maldives. Skip. Maldives. Maldives. Wrong. Male. Sri Lanka. Capital of Sri Lanka. What is the capital of Sri Lanka? Colombia. Huh? Colombia. Colombia. Wrong. Skip. Wrong. Question? Capital of Sri Lanka. Capital of Bhutan. Oh, Bhutan. Next. Bhutan. Skip. Dhaka. Bhutan. Wrong. Skip. Next round. Thimphu. Thimphu. Capital of Bangladesh. Dhaka. BK 1 point. Capital of Singapore. Skip. Singapore. Correct. Capital of Myanmar. Burma. Myanmar. Naypyidaw. Huh? Naypyidaw. Wrong. Oh. Wrong. Naypyidaw. Capital of India. New Delhi. You got 1 point. You won. Capital of Israel. Israel. Skip. Israel. Jerusalem. Huh? Jerusalem. Correct. Basan. Spelling of the Hala no. Capital of Indonesia. Skip. Capital of Indonesia. Indonesia. Skip. Next. Skip. Indonesia. Skip. Jakarta. Capital of Malaysia. Malaysia. 2 word. 2 words. Malaysia. Skip. Malaysia. Skip. Malaysia. Skip. Malaysia. Skip. Kuala Lumpur. Capital of Japan. Oh, Tokyo. Tokyo. BK 1 point. Next. Capital of Bhutan. नहीं. Capital of Nepal. Kathmandu. Kathmandu. Asika 1 point. Afghanistan. Afghanistan. Skip. Same question. Kabul. Kabul. Basan 1 point. Capital of Pakistan. Pakistan. Skip. Capital of Pakistan. Pakistan. Next. Skip. Pakistan. Islamabad. Huh? Islamabad. Pakistan. Islamabad. Basan 1 point. Next. Capital of China. Belgium. Vicky 1 point. Belgium? Wrong. Cambodia. Skip. Cambodia. Skip. Cambodia. Huh? Cambodia. Wrong. Cambodia. Skip. Next question. Answer. Phnom Penh. Capital of South Korea. Philippines. Wrong. Philippines देश हो. Country हो. South Korea मलाई थाहा छैन. चुप. South Korea. कुन पीबाट पनि के फेन्जिङ हो के Started from S. Oh. Seoul. Correct. Easy boy. North Korea. Next. Capital of अब एक राउन्ड मात्रै छ ल. Mongolia.
मङ्गोलिया क्यापिटल Mongolia. Skip. मङ्गोलिया क्यापिटल स्किप मङ्गोलिया क्यापिटल Skip. मङ्गोलिया क्यापिटल Skip. लास्ट क्वेसन South. क्यापिटल अफ इरान Tehran. थेरन विकी 1 point फिनिस Finish. आज चाहिँ हाम्रो गेम सकिसकेको छ र हाम्रो गेमको रिजल्ट चाहिँ यस प्रकार छ हामीले सबैभन्दा ज्यादा आन्सर भन्ने चाहिँ बसन यहाँ आइज ताली बजाउनु बसनको लागि 60 point भन्न बसनले जितेको छ 17 पिस नेक्स्ट बिक्की पैसा भोलि पाउँछ पैसा भोलि 40 रुपिस त्यहाँबाट रोमितले जितेको छ 40 रुपिस र म चाहिँ लास्ट लास्ट 20 रुपिस